Evo nas direktno iz Novog Sada, pošto nam se bliži registracija i tehnički pregled, pa da vidimo da li smo dobri sa tim izduvnim gasovima i da li će nam ta čuvena dekarbonizacija nešto doprineti, da ih smanjimo i da bismo uspeli da prođemo sve po zakonu. Hoćemo li odraditi neki test pre nego što počnemo tretman dekarbonizacije, da vidimo do koje mere on u stvari dimi? Da, pa to je, izmerit ćemo nivo dimnosti izduvnih gasova pre dekarbonizacije, uradit ćemo onda tretman od pola sata dekarbonizacije i izmerit ćemo nakon dekarbonizacije koji je nivo dimnosti. Tako da ćete biti spremni za izduvne gasove i merenje na tehničkom pregledu. Ja koliko sam vidio za 15 dana je tehnički pregled i to će vam biti merodavno, znate šta vas očekuje. Ma da, to je sad ono najvažnije da se prođe, ali je važno i da sve bude po propisima. Naravno, neki put nije bitno samo zbog propisa, bitno i zbog ispravnosti motora, jer jednostavno test izduvnih gasova pokazuje koliko je motor ispravan. To je dobro i za vas kao vlasnika vozila i zbog, naravno, normi i testova koji se obavljaju prilikom registracije vozila. Sad je došao red da testiramo ovog Mališu, da vidimo kako će on reagovati na dekarbonizaciju. Može, sad ćemo da prvo izmerimo izduvne gasove, pa dekarbonizacija. Da kažemo o kakvom se motoru zapravo radi, godište automobila, mislim da će to mnogi gledalci interesuju. Ja sam malo prevideo da je to neka kilometraža oko 250.000 pređenih kilometara. Da li je prava kilometraža, ali verujem po stanju da otprilike jeste. Vi ste rekli da je uglavnom gradska vožnja s ovim autom bila. Mercedes A klase, 170 CDI, znači 1700 kubika, nepunih 1700 kubika, dizel agregat, Euro 3 norme, znači nije Euro 5, nije Euro 6, nema DPF filter i moćemo lako da izmerimo izduvne gasove. I šta kaže Mališa, hoćemo li proći tehnički? Pa sad svakako posle dekarbonizacije hoćete, jer rezultati su pre dekarbonizacije bili negde, koeficijent je bio apsorpcije svetlosti negde oko 2,30, 2,40. Znači na granici? To je na gornjoj granici za prolaznost i to zavisi kako se bude dizali obrtaj na tehničkom pregledu, to može da varira prilikom merenja, a sada nakon dekarbonizacije negde oko 0,30, 0,40 je koeficijent, tako da svakako sigurno prolazite nakon dekarbonizacije. Koliko to iznosi u procentima? Pa to je nekih 0,80% u stvari smanjenje izduvnih gasova. Odlično, znači ovo je jedna konkretna preporuka za sve one koji potencijalno mogu da imaju problem sa prolaskom tehničkog pregleda što se tiče izduvnih gasova i ukoliko im je motor ispravan, upravo šta treba da urade? Treba da urade dekarbonizaciju. Upravo tako. Zato smo mi uveli merenje izduvnih gasova koga i interesuje pre i posle. I zbog prikazivanja rezultata koja je uspešno same dekarbonizacije i zbog toga da ljudi budu sigurni kakve će rezultate imati na tehničkom pregledu. To je jednostavno dobro za motor, što je najbitnije i za dugovečnost motora i da se prođu tehnički uslovi koji su zadati na tehničkom pregledu. Svaka dekarbonizacija motora, odnosno taj tretman od pola sata, bilo da je benzinac, što moram da naglasim u pitanju, ili dizel, ovaj put smo imali primer dizel motora, slični su rezultati. Jedino je, da kažem, razlika kod Euro 5 i Euro 6 motora koji imaju ugrađen DPF sistem, odnosno AD Blue sistem SCR, kod njih su, ukoliko je taj sistem ispravan, ukoliko funkcioniše, granice su dosta niže za godišta od preko 2000 ili mlađi od 2015. godište. Trenutno do 2015. godišta je taj koeficijent oko 3, ali za godinu i po dana, kad krenu, da kažem, ti malo rigorozniji propisi, onda će se gledati Euro 5 motori i koji su stariji, odnosno ispod 2015. godišta. Moram da naglasim da ova dimnost motora je takođe prisutna i kod tih Euro 5, Euro 6 motora. Ali to ljudi često ne znaju, nisu svesni, jer pogledaju u auspuh, pa vidi, meni ne dimi, sve je to u redu, međutim, da li? Jeste, upravo tako. I mi imamo, to su normalna pitanja ljudi. Zašto bi radio dekarbonizaciju motora ako meni vozilo ne dimi ili neće biti problem na tehničkom pregledu? Da, ali taj isti dim u suštini ulazi u DPF i puni DPF
Znači, umjesto da se vidi na izduvnoj grani, faktički ta garež se puni u DPF-u. I vozilo što je više gareži, odnosno što je više vozilo prešlo kilometara i lošije sagorevanje ima, ta garež puni DPF i često se radi regeneracija filtera. Mislim da, otprilike, mnogi koji imaju Euro 5, Euro 6 motore znaju šta je regeneracija DPF filtera, tako isto kod benzinaca, znači puni se i katalizator, turbina se puni sa gareži, EGR ventili, usisna grana i tako dalje. To svakako, znači, ne samo gledajući dim i dimnost i da li je to merljivo, taj dim se svakako stvara, jer dim, odnosno garež, je nus produkt sagorevanja goriva i on mora da postoji jednostavno i dugovečnost motora zavisi od toga.